Menteri Sarkar Perdana Rajiv Rajan Singh halor gijing katnat dairy hagajing elang livestock conclave hasilong. Pensyai ke Maulai Town Dorbar halor ke Rai Ban Kang Penlong gijing elang Paitba ha Maulai constituency. Nang yok bor ke Kongres Sabau Keruat Haswa ke election MDC. Bat yait pilkrim kubasan sepangut kiriunget Katolik namau syubuit seseorang kam. Ki kubur ki babenya. Menteri Sarkar Perdana Ketenat Fisheries, Animal Husbandry but Dairying, Rajiv Rajan Singh negasngi ulah kedewi gijing ki baya kendu ada ketenat dairy. Hagatan chatai lamik ngi da kebo ong bakatan kala sakhi gijing kiu keba arponyaun ka sispa hagini gish postnam balaleng kadang duna ban kenjo gijing long jingman hagari ne ka national average haba ajing kren gijing elang livestock conclave ba arsngi halor kapang Holistic Development of Livestock Sector in North-East India, ha Hotel Marriott Police Bazaar Shillong, ula kedauru ia kejingadon benta jang pala iway .1 million ngut ki brio ha karkhana dairy, but kot man we na benta ban kentio ia katanat dairy, ki kam risia but risniang, ha kani jingalang le shimenta lang ru do menteri kena katanat Fisheries, Animal Husbandry but Dairying ujurj Korean menteri katanat CNRD kejelau iti mandal halor nalor kiway. पूरे देश का नेशनल एवरेज है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो अंडा के कंजम्पशन का वो 103 नेशनल राष्ट्रीय औसत है, नेशनल एवरेज है और नॉर्थ ईस्ट का जो एवरेज है वो मात्र 36 अंडे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति का यहाँ उत्पादन है। हमको आज अंडे की खपत के लिए यहाँ की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से हमको आयात करके नॉर्थ ईस्ट में अंडा लाना है। अगर पोल्ट्री सेक्टर को हम बढ़ाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट पूरे एग प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, इसमें जरूरत है। Kamaulai Town Dorbar Kalarai ban Kang Pelong ya kajingelang Paitba ha Maulai constituency like no ya kadinsan common platform hadin kajing emerging mut barot riungut ki kertong ki banya aireng sya district council u chairman ka Maulai Town Dorbar ba herlambok war la batai bala syem ya karai ban Kang yo mi kinu jing thot na benta ki samla ki bedang pen kre ban ya khon ya ka examen jong kabut kane karai ke bala kershan da barok ki kertong kalawan hadin ki jing sngo kya na kaliang kinong shnong ki kimi ki pa ber kinong hikai ke election jika KHASI Hills Autonomous District Council kan long ha ka apawai tarik urampang bat ka jing nyau vote kan long ha ka apaw sau tarik urampang nang nis khamat kin sedang ki examen di khanak fair but happening jong examen ke embos la ai notification untuk 9 November har kin sedang ki exam untuk voting te in between happening jong kata kawan ki election ka voting te kamot kadi kapon ka bathem ba kata ka jing kan bas election but kan thut kan duit ai ki khanak ni exam te kum kirang baslong nilai song ni perkhan ba katong ba ba tingilai ra jong khot ki candidate but kilai poilot mening kesni hakmat jongki nilai keren nilai kani jengmun bat da kajing hunlang kajingnya menjurlang ke jongki iwe hadin wi kandidat yang berkeren berpau bagi hak kita Hashwa banyo ke election MDC syaka KHASI Hills Autonomous District Council ka Kongres kalanang yo bor hadin badaki spangut kinong yalam bat nong tre na ka TMC NPP bat UDP kila penya so syaka seng ha ka jingalang ka balalong hamau kerwat yakini gidkhot bathamai la pedang buram do president ka SWKHDCC bakin Palm V Karlingdo bat kertong MDC ba medal sing lingdo ubalapan pau ya ka jingkermen scam ban bat biang ya ka mau kerwat harengkat kan ni ka jingkershan tangka kongres kebelum kemudian saya tolong rim jong ka jingkermen nam tak nikali ka diri jongi tingiru nilai pen scam bat nilai penisno ko parti kongres badna tu kani ka MP election nilai trace tom nam ta kumno bonorai ki jinjok kemudian gurum nam tau MP jongi nilai ngai bat nilai hi kalong na kuntu jadi ini scam hagari ketik bamta lengba ka jing trace tom berkar lang bati ku ba munong kren ba khmat mene
Utagiro lai tuli ki mo bersama. Tinggi yes kam lo pakai tinggi terus itu. Video kon ora ya ketemu jo kucing job. Kumbasan sepangut ki pait reunget Katolik bakem top iki kentei bat kena mentas ngi klesye mentah gajingat pilgrim na mau shubuit soring kam bala pelong da parish madan reting ya kani gajingat pilgrim la pelong ling ba ka surok rim bat gajingkin ka balashna di pareng haringkat gajing temu ban kan jeliu shu ya gajing dei jongki bat oblei kinong ya pilgrim kilar wai gajing wai na ka bible ka ba penpau ya gajing im bat gajing kai jong Jesus Christ. UMLA ke jirang ubah sustenance sotun mentara segi ula IT ke kali 4x4 ambulance jaka Narbong Circle keban ajing mentoi palat kat santeli kinong ha bernihat melolor kini ke ambulance ke bala baiting kaling bagas scheme SRWP na ke bentau stem aja aposau hadu aja aposan hakador ke bakat alak tingka la ru ya ke pisa ke ba iwe point san not lak tingka now MLA bet QA ke bedon benta kani ke kali ke balasna kirpang ketemu ban penbahaya kilat ajing sumar gi jaka baduna kajing penyaso lingba kisuro hakan gesni na kaliang junga ku MLA asuban penpau ya kajing sokmen hadien ba ladep ban inaugurat mention snam ya keneka health and wellness center ngalayo ban ai ya ka assurance selene kajing kular akmat kinong ilam baro ba ya ka ambulans nagabenta ki pajba ki badon hakini ki than ki baye kudu sibun ki jing namar ba ki nimpat yo yang surok ba paka ting lai persang banwara ada kini ka ambulans ke ba dai ka four wheel aga ba on pensuk nagabenta ki nongpang ban late ban shaw le ban kit shaki jaka sumar KHASI Students Union nang Thmai Circle nen gasngi kalasam ke kusnam social time academic award aja apolai hedu aposau ke penkut buram ya ki aposan ngut ki nongi le kai bat sau pu prangut ki samla pule halor ka jingle bha jong ki ha ki examen SSLC HSSLC bachelor's but master's degree uba Samuel Jirwa chairman ke North East Students Organisation ubalong ukongsan ula ai jingero ya ka jingshim kya jong ka KSU ban itho ya ka jing tibet bat ban penslori ki samla pule bakin nang yaine ha ka thong jong ki competition kalau setiap hadu kata-kata tentang taksi persen tu kelai pair iban yo balik pulih bagi bom yo balik pulih taksi persen tu kalau orang kerja pair ubun hakan ni ke pertai hakan ni ke pon entah haban dia dulu do yang paling kenang dengan poin tak tahu kairaman klaim yang kalau yang joki ada yang kendur sikit dia hari ini pon kelala le pasyak tang singe baru le banadu por tang samla dadal lupa tak kecing teris tok joki namar ka jinglong jingman ha ka jing em babun kam jong ani ka perthei ba menta ki jingbam bakery kilami bujli ha ki jaka ban penkre ki jingbam bala shet hayim na benta ka bam ka di ba man ka sngi bat kumju ha ka jing rakhe ba kirpang henry ka jingli ka ba mi menta ka long ba hadu katno kini kijing bam bakery kilong ki besngan pat batte haba pai shaka kot ka kya jangpi kapor klade ban perkhat ki jing le bat jing bom le ha ka ban je ki jing bam bakery ki ba byang kham tam na ka banta ki to ki ba fikir ya ka jinglong jing man ha ka kot ka kya ali ngi ne pe ka program ba thamai jangi ya ka bala ai ka teng perkhat asin ne think twice ka ba kdawi ki mat ba pher ki ba ker so dong ki brieu na kaliang jong ka kot ka kya bat ka puli puthi shaki mat ki be dei bat ka imlang sa lang bat ki wei ruti udi uwe ujing bam ubalong ubadon kambha mo man la ki brieu man la ka yeng ki don ba ya uruti tang ba apat na uruti pat ki de ki pon te kini ki cakes te kini ki stay ki baleng ong pi ki snew namar ki de ki jing bam ki bangi ong daga aktin nong way kita ki high calorie food naga calorie kim don pat ye kita ki jing bam ki ban ai o ki nutrients mo kum kamet ke jongi ki don kami ki vitamin ki don kami ki mineral ki don kami ki fiber ki don kami ki proteins ban yo bor bakan tre kam den em den rei kini ngi shamba kim yo ke ni kita menta
Pila ban pej ya ke kubol ke babnya ke YouTube channel jengi Hadidi News Meghalaya. Thaba pai pat shaka Meghalaya Games. Ke East KHASI Hills kala lam khamat ke limpong ile kai Meghalaya Games ke bahan riau. Hakaba kala yo ban kursis pa South Li kitak ma bakentop ya sapway li kitak maksiar at kandai li kitak ma rupa pat lai pa South Li kitak ma renong. Kinang shimenta batbet ki kentop ya Darren Tainam Konglam haka jile kai gymnastic ubala yo e katak maksiar haka floor exercise and vaulting table kat baka wandalang Magdalene Malnyang kala yo ya kanam best gymnast. Haba pai ke jingile kai table tennis ke diva tang na West Giant Hills but Riturat Shabang na East KHASI Hills ki bala khur ya kanam bahkle do. Hakaliang kishenrang pan haka men's doubles Sanjeev Chetri but one krawa lang nungrum na East KHASI Hills kila yo khur ya katak maksiar. Sedang wan besar yang has kuliah dan dia akan coaching camp dia dia kena untuk mana dia ujian kena tu hasil lagi atau hikai yang agam tu kata lah kadar senam pada tu betul. Siapa mana ya represent yang West Giant Hills tu ilat ko yang aku punya isapi bayi yang Mentangin pej ya kajilong jiman kesimneng hatura. Kajing kreat kalong 40 degree Celsius pat kajing set kalong 40 degree Celsius. Kajing sengam kauhong mentang sengi kalong prapulai na kasispa. Mentapat ngene pai sya kajing long jingman kesimneng hasilong. Kajing kreat kalong 9 degree Celsius pat kajing set kalong 4.9 degree Celsius. Kajing sengam kauhong mentang sengi kalong 9 puwai na kasispa. Pat hajawai kajing kreat kalong 9 degree Celsius pat kajing set kalong 4 degree Celsius. Kajing sengam kauhong mentang sengi kalong prapusaw na kasispa. Kajing long jingman kasumineng hatura jawai bat shilong kanrang haki babun ki jaka bat kala bandon ru kajing dom lo kandau ba malu mala haki kato kat ni ki jaka. Syaban poi syakabakut syakatup kubol jengi tar janmit ngine pe biang sasisin yakimat bakongsan. Kedau Menteri Sarkar Pedeng Rajiv Rajan Singh halor kijing katanak dairy ha kijing alang livestock conclave hasilong. Pensyai ke Maulai Town Dobar halor ke Rai ban Kang Pelong kijing alang Paitba ha Maulai constituency. Nang yo bor ke Kongres mau kerwat haswa ke election MDC. Bat yat pilgrim kembasan sepangut kiriu ngat Katolik namang sebut sesok rengkam. Tipalok katungi lapoi sebekut jakatup kubal jengi metar janmit hadu bangin syam yang bat pila syai kesngi kublai pi barot.